kang thilang so alang so nalong kapang thira sai kiklem Northeastern Silunjan Range Number Reserve Forest NES 39 atowar ari along kulat hei hui ki kimjia phan kabor I Kicheng siang deng LGD Sini Production Volleyball Tournament kapaman Kardom Karbi prime time along pen nili racing join the therapy non bertang tom pen arjuk tha Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Speaker Rite Singh Hia Hin pen Dong Hap Polling Station angkang lapen kang thilang so eco-friendly picnic spot along kapang therasai ki claim bom along an kahumrida Non-Mati constituency angkang Jasamet Inglong Arlok Kido Karbi Arada Tumalong Dong Hap Polling Station angkang Kido Party claim bang self-help group Mohila Morcha Anparta Rongarada Tumpen Pini Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Speaker Rite Singh Hilapen VDC Chairman Thoram Singh Kro Non-Mati Mondol Vice President Pradip Inkipen Danglok Penang An Party Claim Bang Atumpen Chilang Rapetsi Sorkar Pen Scheme Lapen Donghap PMGSY Atowar Ansosi Misen Pen Kasalam Pun Unjia Putak Chingwai Chingsai Paduda Lasopi Kang Thilang So Alang Sun Kijui Kilang Adem Long Sitami PWD SGO Tiso Dong Mugak Forest Ranger Rajen Rongpi PWD J Gulab Kro Contractor Mintu Bora Lapen VDC Chairman Thoram Singh Kro Non-Mati Mondol Committee Vice President Pradip Inkia Tumpen Kang Thilang So Alang Sui Kijui Kilang Adem Dong Mugak Ingnam Raikom Sai Khe Tumpen Kapang Therasai Kiklen Ponalong Kilang Chari Patodam Lapen Non Kirang Ji Jakhong Inkoi Rapriani Central Scheme Urban Mission Beneficiary Anparta Assam Darshan Scheme Pen Brichini Kaslam Tang Kang Pujia Puthak Lapen Ason Kop Scheme Puthak Kachingwai Kachingsai Padu Ponji Karbi Anglong Autonomous Council CM Tulerong Hangai Hin Pen Chipatir Piponsi Central Scheme Urban Mission Puthak Lapangso Urban Mission Pen Kachirap Department Tina Tumpen Non Kibangji Jakhong Koi Rapriani Si Kang Thilang So Alangsun Kijui Kilang Adimalong Si Angton Pen Urban Mission Puthak Chingwai Chingsai Padu Pon Igji Laso Puthak Si Pini Deputy Speaker Rite Singh Hia Hin Pen Dong Mugak Forest Ranger Rajen Rongpi SDU PWD Fishery Department Atumpen Chilang Rapet Si Kang Thilang So Alangsun Kijui Kilang Adimalong An Dong Mugak Ingnam Raiko Masai Ki Tumpen Kapang Therasai Kiklem Ponalong An Khumri Damsi Ason Kachingwai Paduda Northeastern Forest Range Silunjan Range West Block Aparlo Number Reserve Forest along Inud Rajib Phukon Pomonit Ingnam Pangthai Pen Kulat Hei Hui Ki Kim Jephan Kabor Ye Berta Pherang Ki Pitor Teron Pen Berta Napale Silunjan Range Kaparlo West Block Number Reserve Forest Ari Malom Ajahagatum Kaiki Ingnam Kaparu Jephan Dodi Sang Se Son Si Theglong Lason Si Jakhong Ni Phai Khri Siani ACF Pranop Teron Alangli Methanga Hem Kachidam Mohut NH 39 Atowar Ari Number Reserve Forest along Dhaba Ki Bia Thengno Ingnam Ke Pan Theglong Si Tong Si Kotten Silunjan Range along Kido Asai Khia Tum Phan Birta Kilong Birta Kilong Tengpen Forester 1 Sona Sing Timong Lapen Ingnam Rai Komasai Khiatum Adim along Palidun Nilitum ACF Sar Karjulong Pen Nilit Phone Pen Napachimilo Number Reserve Forest North Block West Block area along Mane Bang Habit Pan Pen Safabom Take long Lasinang Tum Tim Pon Radam Tapos Nilifan Napachimilo La Swateng Sinilita Nini Duty Chiklempen Wanglo and Ladak Inut Aparok Ladak Pangthai Bom Hu Pen Soy Bom Sinitum na follow Alang Fan Arju Pen Alang Nang Ketanateng Hotel Amaliksi Kepap Pangthai Toy Kusi Nitum Hana Chetan Si Hotel Amalik Fan Pachahangam Toy Lo Monta Hotel Amalik Bang Wangwe Ko Hongaprek Toy Tulo Wangwe Sorting Sini Thang Masi Hangdam lo, alu ludun pen, engke alang pulo ne ke toilong le pusi cikrong, tik, pon si tame hala ke lem vega bang tame nang si nang ke toy ke, alang tu mong si dan sai lo, api alang cipulo ne ke pasafa letra si ke pasafa cot pusi nang si thak lo, pon si tame hala malik ke toy vega bang nili fan bang Hola kapre ke thegam long le ladak la
si nifan nang pu nang net ko som si alang cimathalo nifan ning nang rung mana nang pasolo ning kajang mi nifan nang challenge asom si nang claim lo la so ajone nilita priya asari pen sabot lo so phi alang ta ning chipati hak si hong nang chon lo nili fan nang ke attack fan si claim lo la so phi nili tumang la dakpen ala sport along ko pipi ma ke long la harmu nitum kupak ni long pon la si la so teng si pon si ni tum office se dam lo la si la hotel ki kim ren ajoine la number reserve first west block abang kiruji fan der belo la si ni tum da rajib phukon pu abang nili fan kes kapek si nili fan nang pa bon lo ni fan kes anai pa bon ke ciklu suri pop sinang ke hang ku si nang pa bon lo la pen or like by par si nang ke hang la pen ko sa pipe bo si nang ke teng ku si ni fan nang pa bon lo la si alang tum la hai nang pa bon ke nili tum forest ek aron pen nang nep dana ba nang nang beng dana pu kisi feri si ulta nili fan kana along alang tum nili fan jung ni fan kias nang pa bondam lo labang so kes ki pidam ko so thana lo sir Santipur Borpothar police station along si so kes pa bondam nang pa bon lo te labang so phi ke nangli tum labang so ako ri nangli tum forest department na hin pen labang so a case ako nangli tum pipon ma pipon bela asi nili tum ta la so aputha ke nili tum ta kes pinang ko lo ate nili jung hanang pa bon ajoini si kulat ki bije phan pura inam ke pana toma phan karjo hut rajib phukon pamuni si kapaklem toy pa tengpen rajib phukon phan laso putha karjo hut akapre galam si kaningji dun rongpen areng ki sonang ajok forester 1 suna sing timong phan tangka lapen hornang ki hangpen pipi der amat nang ki theng po koi pipen Borpathar police station along lam hoi pidam derlo chef sar tung alang li bang bom hundil fan information nang pilo je nang li ria long ram ki pana putha cross putha la silaso information ke long pen nili same bang lo la pen sulunian pen nili tum staff alang li tung bang lo patana tum ke bang pen la do we patum ya por la do we ghotona lam the putha social media lang sami pe kang kon lo sila bang solam the putha ka khokali la pen nili tum jitula kikim plong hotel malik rajib phukon mate mun phukon bosiku ase alang litum lakado gowe litum staff han pa bonalam the putha ka khokali taban angpur velam the putha ase la so putha bangke nilitum department hoipen nilitum kematha pon ke dahalo je la number are west block la bang so block a reserve kepa duponji mate reng sing apirthi ke paman boni bas tu kamatha pena jok sin tum lakado gowe nilitum step and pon kokla Forest Department sorta laso alam chini pen Borpathar police station along Rajib Phukon aputhak case number 37/2021U/S 353 IPC section 2 of the Forest Conservation Act 1980 and section 25F of Assam Forest Regulation Act 1891 pabonlo Forester 1 Sonasing Timong aphan akoi ki pipon ke ahok kali lapen lapuson ki komentu ni sitami Forest Department pen nang hang he pusi tibok tiraya hotel hem photum ninje kota dekhai dibo paribon kota moi dekhau na maliko khudibo pare apni maliko moi ase baganor president ki hisabot dise telko khudilo kota telko sab thakibo pare malikor nam ki honu tati tinku tati আপোনাৰ ইয়াত কেইবছৰমান হৈছে এইটো 4-6 মান হৈছে বনোৱা এনে অপেনিটা 3 মাহ মান হৈছে do pota sota kotha tu kona ni malik তেওঁলোকে একো কোৱা নাই ভাড়া দিয়ে ইয়াত তেনেকৈ ভাড়া দিয়ে সবে মই এইবিলাক কোনো কাম দিব আপোনালোকে যাক তেওঁলোকে পাইছে তাক কওক ওলাই গৈছে মানে আৰু সেই গেছটো দিছে বোলে
আপুনি কিহৰ নাম কৈছে FIR দিছে বোলে FIR তেওঁলোকে মোৰ নামত FIR দিছে যে মই গছ কাটিছোঁ থানাত মই FIR চালোঁ থানালৈ মোক মাতিলে কিবা টিমুং কি সোণা সিং টিমুঙে মোৰ নামত FIR দিছে ফটো মাৰি পেলাই কিবা তেনেকৈ যে গছ কাটিছে গছ কটা নাই তেতিয়া মই ক্ৰছ FIR দিব লাগিব কিবা দিগদাৰ কৰে নাই মোক আজিলৈকে কোনো টৰ্চাৰ কৰা নাই কোনো দিগদাৰ দিয়া নাই কোনো হেম্পাৰো দিয়া নাই কিছুমান কৈছে ফৰ্মেলবিলাক কোনোবিলাক কিবা পইচা ডিমাণ্ড কৰে ডিমাণ্ড কৰিলে নাই মোক আজিলৈকে কোনো আহি পেলাই মোক চাৰি অনা এটাও বিচৰা নাই এইটো কিমান মিছা হয় কিমান সঁচা হয় এইটো আপোনাক ক'ব নেকি বিষয়ে যিমানটো নাজানো কিন্তু তেওঁলোকে আজিলৈকে আমাক একো ডিষ্টাৰ্ব দিয়া নাই ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট একো ডিষ্টাৰ্ব কৰা নাই Difu matipung Man Kenan Baptist Church Pathua Klamlong Chingrum Club atumpen Patir Piponsi Kiching Siangdeng LGT Sini Production Volleyball Tournament Jakong Niphai Cricket Thomani pen Nini Abaha Kapathu Kapang Chengpona Berta Kat News Asai Hemalong Berta Nangle Chingrum Club atumpen Nini Aparman Volleyball Tournament Kapatir Piponalong LGT Sini Production a producer Lucas Pangchopen Akira Pipatir Dunsi Pinipen Volleyball Kapathu Mesen pen Pangchengpon Kapathu Kiching Arni Aluhiaman pen La Marjana Long Kacheparjanatum Rajiv Crow Mahendra Tiron Pastor Nixon Tiron Seva Bharat Coordinator Borsing Kiso Rongasar Lapen Pinang Aradatum Chitongdun Kiching Sianong E Laki Sika Suri Nerkep Lapen Adun Thuanong Eaphan Suri Pho Pipon Po Lapen Lockdown Julute Football Kapathu ta Piponji Pusi producer Lucas Pangchopen Pachinipon 14 years lapan ke youth team player to anthata ni pen kardong kilo Kiching CP ni LGT production na hin first tournament sila sukatu ko benang chito tong tani hin kardong kilo ni klong pen lapen ke non kibang jilang samela so game tu pon pom sin non kiching la asena non la lockdown jo jutang lo kote football ta ni konji busini ado kisi kondolo ase don artist sun hata ni machuri ni dapi nang itun kardo ke itun monduli pastor do lapen to reverend tum do evangelist tum do lapen kita kel pastor tum lapen kita rong SCP tum tado ang yung hanta kiching sini di kardong kilo lapen ilo nang chikap den ni team LGT person din don hata ni pensiun kilo saya do tani pala ang si nangirung dono pot nilo nang chirap dono palang churo kilo bes kare benglong lapen ke main miji bes kare benglong main miji lapen ke nok bebang trok la tim ni se chedani ko lapen final mang pinap lo la sila so first prize ni tum kithi ko ni lihin pen mang ke lage 8000 lo lapen second prize mang ke 5000 lapen best player doji lapen best misar doji la trophy lo ta trophy kon ko open ke team mang ke total cricket hom nang le lo lapen ko dutu lang pinap ta samla sekang hong mong ke bang total team ko ba ke duneng chima asan se ning ko Non Covid apor hud hem do joy pen mute mithang okpran ki misen jiaphan non ason tournament ki pipon theki misen lo lapen LGT Sini Production pen kilun ke kanchot kalesi non ovi kimia tomaphan kapathua hin kangthor pon ke mepiklo pusi lamarjan che parjana bang pura je propen LGT Sini Production aphan kachoro alam thi pajir Kadang pindah matipu je banglo lagi first LGT Sini Production ini adalah volleyball club tapi grup dalam volleyball tournament aja lah Cingkur club matipu misi lah dan polo tapi ini kerjaan kita tim krep pop kerjaan ini sekarang enam lo non pu non dah nah থেকে কোভিড আজনে মই তো হেম্পেন বার ললে দাম ললে না হকা লাসে সফুট কোভিড আহুত হেম দজতে চছে তো এমথা ফিটনেস দোকানটা আছে আলাং লিটু ফুটবল টা পদপন লো নলে তিনি পেগনা তিনি গলা ভলিবল টা দৌড় ও তিনি লালু তো কেকান কিলুন দে চকালি লাং লিলা LGT Sini Production alang litu na kekan kilun ভাই অ্যালবাম চতা কলি না সমার তো alang litu la artist singer তো artist তো মাতা দুপন লো যে ন তো lang tunda na sports hin sports ya pada sumar to man ka kurpon man dak leader ko la salang to choro se non football dolo volleyball dolo la so din chuta le chepana kula de afian ke ha tas pathone le ramro nang ko ke ta to ke cheteng ki jitur la heta dun nang ko sports ke la hale kita dulu kulo tadi itu kayak kata kisu nang elo to ke imun body system itu la ini to covid tame itu la lahai pathu to ko de e o karen ta mesen to ko se to mo la ke dobong pola son ka do ko le pa sports tong tame ka ba kalsam tame ka do ko to na to ne chingru to na se ke me pa de to ne la ka do
non malom so por phan berta mong tun bonsana. Archak Coaching Institute Difu Karbi Anglong for student preparing for AEET, JEE, CEE, TET and other competitive exams. Archak Coaching Institute offer courses of 45 days crash course for medical entrance exam, 90 days crash course for medical entrance exam, 45 days crash course for engineering entrance exam, 90 days crash course for engineering entrance exam and 4-month course for TET exam. Also our facilities, air-conditioned classroom, smart class, sufficient and highly recommended study materials, free t-shirt and student bag. Hurry at a hometown. For more information, call 700-2781-425/700-2283-004 or call 700-2322-482. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Choral hoy pokchokor jinjin ta nangna. Igar koi bong manai wangsarak thane pokchokor ong. Ko pipono bong. Pipolote. Igar koi ni pokchokor elo timen men do nang nam bidam thani chichakon elo. Ajo porto lo ke bong. Pharmacy jingkir la po bunan ke. Dam lang lang no hi ki long bang puji mini. Pokchokor do wai nang pidun tha. Lada ke tok 24/7 open pu. Zero anteng puluman. Nangli tum ajat apor lapen ajat arni lewang sitame nili tum Alon Medical Store ke 24/7 ingpu ponlo. Layan lo Alon Medical Store, Kicheng si Karbiang Bongpen kang Kucheng Pharmacy. Labang so pharmacy ke 24/7 ingpu lapen ajat adawai le nang jisita ladak long ponikji. Lapen kelong le adawai nang li order tikang lote prapjin pen long ponikji. Lasi Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medical Store along nang li tumtame humrig non. Anso se kachini jiaphan aber kipia number along humrig tami. Dihina mopi putot berta lamang tulo. RV ke jang kachimin mede rajok lang hinawar phelang kro rong pencheng lok ong dung arong lang kang loma berta pherang ki rustom tok bipen berta nang pali. Non malom chimit mi pin pen RV ki jang jok pinang anadi malong lang ki thi pen hemrid lapen sai kati ki athai lang kang loma son si pini lang hina hawar phelang kro rong lapen jomin gao pen chenglok ong dung ahem lang kang lom pen hormo hortar pinang an na hok dun lo pusi berta nang li. Lang kang lumpen hemrid lapen hormu hortar kana hok don arong ara tum phan ratchari asong tumpen kirap pachir don asote misenchi pusi kisung ki phorong ara tumpen phirang kiang no pachini. Pini Karbi prime time ke la pansikang ton pagla do me thagmi korbang thu.